Assalamu алейкум жамат. Мондай қозы-қошқырлар сатылады. Мо берке биринчиси мартовский, наркы февральный аяғы. Экотең Хусейн Байкеден шыққан стариктің неберелері прямой. Атасын кимге керек болса видеосын жөнөтөбүз. Мо кичтекейинин бою таза 80, кулак 19. Мо февральский чоңун бою 82, кулак 20. Эконтең баш формасы жакшы. Куйрукта разрез бар. Тукунга алам дегендер чалгыла. 0777 95 95 47 номерине чалсаңыздар болот. Козу-кошкурлар Карабалтада доставка любой жака кылып беребиз. Эконун дүң баасы 70 000 сом, тандамайга 40 000ден. Бастырып кой. Ушундай козу-кошкурлар.